Clear tu te chỉ bài vết cô lệ chùm khu mặt trăng trong te in car công na thok mek tu APS Hydro Private Limited Company IO Highway Engineer Prasan Singh Chuan July sang ni som ni pakhat khan na te hi zo felani ati chùm khu mặt trăng trong te in car công siam mek vilvenga kong thataka siam ani theinan trong te a pol rang som pakhat intel khom chuan chùm khum tu chong te rod monitoring committee adina committee hruai tu te chuan voin khan Mizoram PWD IO Senior Assistant Engineer Pu Arlalrin Moe chu a omna rang te a komani a kong din mun athat lo zia le ani dan turang ani lo zia soilan ani Pu Arlalrin Moe chuan ani dan turang ani lo zia report pethin ma ila saladia le company lam hian an ngai poimo lo thu asoyani APS company Highway Engineer Prasan Singh Chuan chum khum tu chong te road monitoring committee hruai tu te hnena kong hi kumin July thla khan siam zo ani thu asoi thunga company engineer chuan Russian technology ANT solution manga kong siam hi kan hlo chamani ati hetiang ani awang hian monitoring committee chuan chong te kong din mun thlirin lung chiat thlak an ti hle a kong siam zo nia anin chalna thakhat po aral ma a lir thei kal har sakopa kong chia ani awangin thunei tu ten chakzoka vil le kong tha a theinan mala se an du thu an soi company lamin ANT solution manga kong siam chu an hlo cham thu an soya hian sarkar le thunei tu ten engtengin nge ma an lak don ti chu an zo na ni APS company te hian an man ruwa engemaw zat anin lak chhuah to awangin na thok hlei theilowa an mai lo na turin chum khum tu chong te rod monitoring committee hruai tu te chuan an man ra nei te la chuak to lo turin an hriat tir ngalani मैं तो सर एंड टेक्नोलॉजी के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है इसका जो टेक्नोलॉजी है सर ये मैं पहले कभी नहीं देखा हूँ यहाँ कंपनी इम्प्लीमेंट किया ये फेल्योर क्यों हो गया ये अब कंपनी भी इसके पीछे लगा है कि हमने ट्रायल पैच जो किया था सर किलोमीटर 11 में कंपनी लेकिन इसके लिए सर बहुत वो हो रही है